turabaramukije tubifuriza gukomera tubifuriza ishya n'ihirwe kuri uyu munsi ari nako twifatanya n'abanyarwanda ndetse n'imiryango yabuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 turafashe mu mugongo rero abarokotse iyo jenoside turanifatanyije nabo. Turaje rero mu kiganiro cyacu kuri News Africa ni ikiganiro tugiye kwibanda ku cyegeranyo cy'ingabo z'Abafaransa bari mu Rwanda muri operation yiswe Operation Turquoise yabaye hagati y'ukwezi kwa gatandatu ari ku itariki 22 ndetse kugeza mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 1994 ubwo birukanwaga burundu mu Rwanda. Iyo operation ubwo yirukanwaga hari byinshi yakoze n'umwanzuro wari wafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku busabe bwa leta y'Ubufaransa yasabaga ko yajya gutabara abari bari guhigwa, yavugaga abatutsi bicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyamara rero nubwo byari bimeze gutyo sicyo iyo operation Turquoise yakoze, kuko yakoze n'ibindi birenze ibingibi. Yagaragaye mu gushyigikira ubwicanyi, igaragara mu gufata ku ngufu abatutsikazi bahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse igaragara ihagarikiye interahamwe zicaga abatutsi icyo gihe ndetse yaba mu bwicanyi ndetse no gufata ku ngufu. Ni bimwe rero mu byo tugiye kubejyanya muri iki cyegeranyo cyo kuri uyu munsi mugiye kugezwaho nanjye Alphonse Capone bifuriza gukomera muri ibi bihe bikomeye twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi operation Turquoise yajite yabayeho ite? Muri iki cyegeranyo rero reka tubabwire intangiriro zayo. Hari ku itariki ya 22 Kamena ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 1994 nibwo umuryango w'abibumbye wafashe umwanzuro wemerera Ubufaransa kohereza ingabo mu Rwanda mu butumwa bwise Operation Turquoise. Icyagaragajwe nk'impamvu y'ubwo butumwa kwari ugutabara abahigwaga. Nyamara ingabo zimaze kuhagera sibyo zakoze, ahubwo zarwanyije FPR Inkotanyi yashakaga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse zikingira ikibaba bamwe mu bari abayobozi muri guverinoma yayiteguye baturukira muri Zaire. Ibi ni ibyagaragajwe na raporo zitandukanye ndetse bihamwa na bamwe mu basirikare bari bayirimo. Mu kiganiro ikinyamakuru La Croix kigeze kugirana n'umwe mu boherejwe muri ubwo butumwa wari mu ngabo zirwanira mu kirere utaremeye gutangazwa amazina ye, yavuze ko baje nta mabwiriza ku miterere y'ubwo butumwa bajemo. Yavuze ko rero nta mabwiriza bahawe. Icyo kiganiro nyine bakigiranye mu mwaka wa 2018. Avuga kandi ko icyo baje bazi ari uko bari bagiye gutanga umusanzu ahari kubera imirwano gusa, ikindi bakabwirwa ko bizagenzurwa n'ibiro bya Perezida w'Ubufaransa aribyo Champs-Élysées. Icyakora yemeje ko bari bazi ko bagiye kurwanya abitwaga inyeshyamba, nyuma akavuga ko yaje kumva ko bashaka kuvuga FPR Inkotanyi. Nyuma yo kubona ubukorwa byazo bigiye kujya ku karubanda, amahanga yose agasobanukirwa ko izo ngabo zirimo kwitambika iza FPR Inkotanyi. Ibi byatumye rero hari igitero cy'indege ebyiri cyagombwa kugabwa ahari birindiro by'ingabo za FPR Inkotanyi. N'imirwano yabaga ku itariki ya 30 Kamena mu mwaka wa 1994 ubwo yarashize iminsi 8 iyo operation Turquoise yemejwe ije mu Rwanda. Nongere mbibutse ko izi ngabo zinjiriye ziturutse Igoma, zinjirira Igisenyi, ubundi zijya gukorera Kibuye, Gikongoro ndetse na Cyangugu. Ni amajyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ibyo mbabwira ni ahahoze ari prefectura za Kibuye, prefectura ya Gikongoro
ndetse na perefegitura ya Cyangugu. Ubu ni mu turere dutandukanye, harimo akarere ka Karongi, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Rusizi, akarere ka Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Biravuga ko ari ikindi gice cy'ingabo zagiye zigaragara ahitwa za Butare. Hategerejwe itegeko rero nandi kubabwira ku gitero cyasubitswe cy'indege zagomba kurasa kuri FPR Inkotanyi ku itariki ya 30, bikamenyekana ko aba batirikwaze baje kurwanya FPR Inkotanyi, bituma icyo gitero gisubikwa. Rero hategerejwe itegeko rivuye kwa perezida uko ari bagomba kwemeza ko zirasa bidasubirwaho, baraheba. Umutangabuhamya asobanura ko guhagarika icyo gitero ari byo abanyepolitike buriraho bagaragaza ko ubutumwa butari bugamije imirwano, ahubwo kwari ukurengera abaturage bari mu kaga. Kwa 21 Kanama hari mu mwaka w'1994 nibwo ibikorwa by'izo ngabo zisaga 2500 zari zitwaje indege 30 byahagaze. Bivuga ko igice cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, Gikongo na Kibuye zakoreraga hiciwe abatutsi benshi, zimaze kubatererana basumbirijwe n'interahamwe. Imyaka yarashize indi irataha, ubutumwa nyamukuru bwari buzanye izo ngabo bukomeza kugirwa ubwiru n'Ubufaransa, ariko uko bukeye n'uko bwije bugenda bushyirwa ahagaragara n'abashakashatsi ndetse n'abamwe bari bafite aho bahuriye nazo. Itayadi yahoze mu ngabo z'Abafaransa, akaba yari muri iyi operasiyo Turquoise, yitwa Lieutenant Colonel Guillaume Ancel, nawe wari mu Rwanda muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi iba. Yahamije ko intego nyamukuru ya operasiyo Turquoise atari ukurokora abicwaga, ahubwo kwari ugushyigikira guverinoma yakoze Jenoside. Agaragaza ko ingabo z'Ubufaransa zahaye intwaro leta yakoze Jenoside, ikaza no kuzihungana mu nkambi zo muri Zaire, aho yisuganyirizaga ishaka kugaruka gutera u Rwanda rwamaze gufatwa na FPR Inkotanyi. Amaze kwiyemeza gushyira ukuri hanze mu 2020, Ancel yasohoye inyandiko isaba ko Hubert Védrine wakoreraga muri Champs-Élysées mu mwaka w'1994 yimwe ijambo mu ruhando mpuzamahanga mu gihe ataremera cyangwa asobanure uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari aho yageze yandika agira ati, kugeza mu 1994 twafashije gutegura Jenoside, twarabateguye, tubaha intwaro, tubaha inama, ndetse hamwe na hamwe tukaberekera mbere y'uko biroha muri ibyo bikorwa rurangiza byakorewe mu maso yacu. Mu 2007 ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko General Jean-Claude Lafourcade wari uyoboye ingabo zari muri operasiyo Turquoise yiyemereye ko bashaka kurengera guverinoma yariho ngo ikomeze iteshe umutwe FPR Inkotanyi, bityo ntibashe gutangaza intsinzi cyangwa ifatwe nk'iyoboye igihugu. Yasobanuye ko ubwo butumwa bwari n'amahirwe ku Bafaransa yo gufasha abari abayobozi muri guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside, bagatoroka mu gihe abandi bagomba kubuhungiraho bakwepa ubutabera. Ahitwa mu Bisesero hazwi cyane mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ikaba iherereye mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye, ari muri komine Gishyita. Ikaba yari iherereye aho izo ngabo zabaga, ni iruhande rw'aha mu Bisesero niho ingabo zari ziri. Hari n'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuhamya bw'abaharokokeye nabwo bwanyomoje iby'uko Abafaransa bari baje kubarokora. Bavuga ko batakambiye izo ngabo ngo zibakure mu maboko y'interahamwe n'abasirikare bari bamaze kubicamo abarenga 40,000, zitera agati mu ryinyo kugeza ubwo abandi 4,000 bishwe mu minsi 3 gusa. Mu makuru n'ubuhamya butandukanye bwagiye butangarizwa uyu munyamakuru, bavuga ko ingabo z'Ubufaransa
zagiye ziha ibikoresho interahamwe ndetse zinatiza imodoka interahamwe zaza kwica Tutsi bari bahishe aho mu misozi ya Bisesero. Izi ngabo kandi zahagarikiye interahamwe zafata ku ngufu bamwe mu Batutsi bari muri ibyo bice byo muri Bisesero ndetse n'ibice bya Rubengera, aho izi ngabo zari mu kigo cy'amashuri cya segonderi cya Groupe Scolaire Rubengera. Ahangaha rero ngo bahagarakiye interahamwe zikaza zikicamwo Abatutsi bari bahungiyemo hano, ndetse ngo bakafata n'abagore ku ngufu, abagore n'abakobwa ku ngufu, izi ngabo zibahagarikiye. Binavuga ko mu bamwe mu buhamya bwatanzwe na bamwe mu barokokeye muri iyi nkambi yari iherereye muri Groupe Scolaire ya Rubengera, bivuga ko hari bamwe mu bari Abatutsikazi bari bahungiye aho ngaho izi ngabo zafashe ku ngufu nyuma yo guhagarikira abandi. Si ibyo gusa rero byavuze kuri operation Turquoise ni byinshi. Ibi ni bimwe mu byo twabashe kwegeranya muri operation Turquoise yahitanye benshi mu gace ka intara y'Uburengerazuba bw'Amajyepfo, mu byari mu gice cy'Uburengerazuba bw'Amajyepfo bw'u Rwanda. Nabwiye ko iyi operation Turquoise yaje kuri 22 Kamena cyangwa se ukwezi kwa gatandatu. Abasirikare bakaba baranyuze i Goma binjirira i Rubavu, bakomeza Kibuye, Cyangugu ndetse na Gikongoro. Bakaba barakorereye mu duce dutandukanye twizi ntara. Hari n'amakuru avuga ko no muri Rutsiro baragezemo ndetse banabamo, naho hari muri prefecture ya Kibuye icyo gihe ko gace ka commune ya Rutsiro, ubu ngubu ni mu karere ka Rutsiro. Ahandi rero nababwiye ni mu karere ka Karongi, babwira inkambi yari muri Groupe Scolaire ya Rubengera, ahabaga Abafaransa n'impunzi z'Abatutsi bahungaga Jenoside. Aho hafi muri iyo centre ya Rubengera hari harimo n'impunzi zari zihungutse zivuye mu bice bitandukanye byaberagamo imirwano. Ahangaha rero ingabo z'Abafaransa zareberaga ubwicanyi bwakorerwaga muri izi nkambi n'aho hose bari bakambitse, ndetse zigahagarikira abafata ku ngufu, abica, ndetse ubwazo zagaragaye ziri mu bikorwa byo gufata ku ngufu Abatutsikazi bahigwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabwiye ibyo mu Bisesero n'ahandi. Ngaya amabi rero yakozwe muri operation Turquoise yiswe ko ije gutabara Abatutsi bahigwaga, nyamara ikaba yarije gukingira ikibaba bamwe mu bari abasirikare ba Perezida Habyarimana, igakingira ikibaba interahamwe, ndetse igakingira ikibaba guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ibashe guhunga. Nababwiye kandi ko yanabahaye intwaro ubwo yahungiraga muri Zaire, kandi inagaragara itoza interahamwe n'abandi mu bwicanyi butandukanye. Mureke duhinire ahangaha iki cyegeranyo cy'uyu munsi, turaza tugaruka mu bindi byegeranyo twabateguriye. Bari kumwe nanjye Alphonse Kapone, nawe ubutaha kandi dukomeje kwibuka twifatanya n'Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. nawe ubutaha.